A meni isto nije sad sila da radim, ali ja želim da radim jer život je jedan i moramo ga iskoristiti. Dobro. I biti dobri svojoj djeci i da budu djeca imala nešto od nas, znate. Jer ko ne radi nema ništa. Makar svi vićemo ne valja, ali ako ti radiš nešto imaš. A kako to da ste sad evo nakon 37 godina zdravi jeste? Ja nisam zdrava, gleda sam ruku operirala, karpalni kanal. Prije sam ovoga, sad sam ovoga. Volim te sve ljude. Ja bi vrlo rado cijelu Koprivnicu pozvala i sve okolicu. Jer sam toliko toga tijesta ima ljudima prodala koji me cijene i poštuju. Nije važno za ove koji prodaju, oni su i tako zavidni jedni drugima. Ja nisam nikome zavidna. Daj dragi Bog da ostanem tako dobra jer sam previše dobra osoba, znaš. I ne želim nikome zlo. Da imate neku mušteriju koja od prvog dana, dobro, niste prodavali za red? Znate kaj vam budem rekla, ja imam jako puno mušterije i sad je moj zet nastavil dalje i te mušterije budu valjda i dalje dolazile, ali moraš imati i robu. Ne stigne, sad on to ne stigne, treba mlince peći, trebaš 3 sata za ti 10 mlinci peći. I onda kad neko veli da jako su dobri, znate, da vam poklonim jedne. Ne treba mi pamćenju. Ostala mi je dobrota moja i prema ljudima i prema sebi. I sretna sam što sam takva. Evo, to je anegdota i daj Bože da budu svi ljudi dobri, da niko nikoga ne mrzi na ovom svijetu jer je život tako kratak da moramo biti ljudi jedni drugima dobri. Pogotovo mi mali smo zločesti. Jedni prema drugima. Da. Ovi veliki, oni se lepo najdu pa se piju, jedu, a mi mali se tu gućemo i svađamo. Ko bu kaj prodali, bum prodali, ne bum prodali, ko da je to jako važno. Važno je samo biti čovjek. Čovjek je na prvom mjestu čovjek, ništa drugo.